I pozdrav ljudi kako zove Solim kod nam je T2 i evo ljudi mi danas ćemo igrat ćemo se na jednu našu igru koja se zove Dread. Međutim svi spitate šta je ovo igrica. I to, ovo je međutim jedne igre koju ja volim da igram najviše sad, vjerojatno to i ja sam i snimio sam na YouTube kanalu, a to je ovo Dread. Danas je jučer da kažem izašao novi update, a to jeste Granada. Naravno jučer je bio 4. jul, a to se znači kao dan slobode, kao nezavisnosti, to je u Americi naravno. I naravno izašao update jeste Granada i to ostalo. I ne znam odakle mi je ovo 4-5 ovih, to mi nije jasno, ili sam našao neki bug. I trenutno je jako mi se sviđa ovo zato što for imate granade koje možete koristiti i to. Za sad, crap. Bravo, vidio sam se. Da, sad imate for, ja sam update-u prošli put sam snimao za Jetpack zombija i to ostalo. I to sam napravio video gdje se otiče zombije, naravno imat ćete gore desno, ja mislim gore, tu ćete imati video gdje sam ja snimio tako. Vidiš, ja sam se ubio zato što ne kontam kako, nisam ni ukucano sam tačao njega, ali nema veze, onako nastavimo tamo da smo stari. Ako se svi pitate kako se zove igra, koliko vas isto se pitate da vi igrate isto, imat ćete u opisu videa, naravno igrati jako dobro. Također, ja sam pričao sa kreatorom isto, kreator jeste ovo igre Pekin Bart, naravno, bit će njegov isto toči profil vidjeti i njegovu video igru vidjeti. Ja sam također planirao sa ostalima da igram, primjer, igrao sam također sa prijateljem Jestom Vanom, koji je, kažem, dobar lik i cool je, ja je volio da se zabijem kod njega i tako. Ja sam planirao prošli put neki klip da snimim, a to jeste sa kreatorima, primjer, da igram Reason to Die sa kreatorima, sa prijateljima i tako ostalo. Međutim, igrao sam samo sa igračom i to ostalo. Međutim, nije mi se svila ideja i to ostalo. Međutim, svila mi se ideja kad sam snimao s Ivanom, zato što Ivan je bilo jako dobar kako treba lik. I tako, da, ubijem s diglom, Pokušao sam ovaj FBI. Da, također sviđa mi se što ovdje imate dobar shop i to su animacije i Robuxe koje možete primiti, skoro ćete kupiti. Primjer, 2000 za Robuxe i tako, boost XP, 24 sata, to kao jedan dan se boostite s XP-om i jako to je dobro. Ja tada sam međutim 24 ranke ime i uopšte ne treba booster XP, zato što da, samo booster XP ja mislim dobijete 5 ako jeste, ja mislim, ne znam možda. I evo vidimo ovo, ja mislim da je on zadnji lik, ja mislim. Nije dvoje lijeko što sam. Evo ih, tu su dvoje. Ajmo. Da, također sam da čuo sam i glasao na ostalim YouTube-evima da ja nekoj snimaju primjer kao pomoći kako peti broj i tako dalje. Ja sam to pogotovo volio da gledam to ostalo. Također Baking Boy prošli put je došao do 710 playera, to je najveći bio igrač koliko igra zato što je bio na njegov, kažem, igre na Roblox Twitteru je bio, da kažem, njegove igre bilo i da kažem jako bilo cool što su gledali to sve. I da kažem, meni se to jako sviđalo i ja sam se također, sam rekao da je Dread sponsorizan. Naravno bit će moj Twitter isto, pa ako hoćete i također bit će Baking Botov isto. Twitter, imat ćete sve link u opisu videa, znači da trebate se briniti, sve će stići da stavim. Također, ima vrijeme što možemo sve. Na već kopijemo da ga odbiramo. Ja mislim da smo igramo se, što već kojima da igramo, samo sam zapravo nisi pagledao, jao. Zašto da gledam koju igru igramo, koji mod beše. Evo ga. Da, ja sam prošli put sam se farmao, prošli put sam snimio klip snimao jedan, tada se farmao za Scar, međutim problem je bio što jeste, taj video bio obrisan, bio mi jednako ušao na account i sve mi je otišlo. I ja ne znam što sam uzeti to. I ovo sam ovo, dobro. Idemo. Međutim ja se pitam da li je ovo bug ili treba samo jedan da Granadu da imam ili 4-5, nije mi jasno. Ja mislim da je bug ili nije, ne znam što je to. Da, ima dodali prije bilo Shredder the Light, bio dodati jako mi se sviđa, to je bilo jako dobro. I dovodi još da game još veće, bolje i to ostalo. Juče je prošli put kad izašao update, jeste to 4. jula, je igrao preko 100 igrača naravno. Prošli put se palo na jako malo zato što igrači su skontali da je menu jedan broken i naravno igrača ne teleporta i tu dovodi do jednog problema da igrači nisu mogli da igraju.
I to da kažem, meni je bilo malo tu, ono, on umenio, jako mi se svidio. A što ne znam. Da. Da, meni je ovo omiljeno što je napravio update je što je dodao Shadows mape, to je fora Shadowve da doda i to, to mislim najbogatiji svid, najdobro mi se svidio. Ajde. Da također imate, i također mi sidlo, koliko traži, morat ćemo da ubijemo to jer toliko rajtova. Čekaj, okej, ne vidim nikoga. Evo ga. Okej, to je jako. Da, fora da njemu pucite u ruku, on će tamo da gubi damage, na trtu pucite u šlit. Onda fora zato što on će imati također isto štit i pogledat ću koliko imate damage mu date. Dok mu slomite taj štit, on će da, kažem, dobiti damage zato što sam uspjelo mu slomiti. Međutim, ne znam zašto nije dodao animacijom fora, slomio sam mu, to je to, bravo. Najbitnije da pucite jeste ruka, zato što ruku dobije najviše damage, nećete dobiti najviše damage nego ćemo skinuti dobro health i to ostalo. Ako me udara. Ok, dođemo ono. Da, prošli put je imala, ja sam prije igrao prvu verziju Dread i jako mi je se svilo, međutim taj prvi Dread je bila najbolja verzija i to ostalo, ja sam također pogotovo da igram i to. Ok, uspio sam doći ga. Sad ću dobiti, sad sam te digram low. Miss, potato aim. Ok, ovo sam bradio bez mog skupa. Pa šta će mi skup, brate? Ok, čekaj, moram se kojeti. Da, eto vidite, to plavo koliko znači kao da koliko nje daje damage i to sve. Da, imate također karambit ko možete kupiti, međutim baseball treba da izađe, ne znam zašto. To mi je bilo pitanje zašto mi izbacio, ok, sam moram dobro spazim. Da, fore, nemojte puciti leđe jer to exploderi dovede da on umre i vi s njim. To je ta fora, neću da kažem. What the fuck? Šta bre, ovo prvi put vidimo. Ja mislim... Koliko je range, to mi je sve pitanje. Ovo ti skače svi bilo, evo. Ući, nema ga. Upaši me. Treba to preko 7, okej. Ok, ovo manje. Ok, da, ide, dođi što speš. Znači ispustiti svema, brate. Ne, čak da moram da sudim, nema ono. Da, možda ne pucam leđe, lik samo je tvoj jedno. Opa. Ja, ovo sam čak ja pogotovo. Naravno da imate također tu, da vam pokažem koje 3 stvari možete uraditi. Prije da uradite i dopišite taj je dao. Ajde. Da, također planiram isto da njima ne risati taj opet da ono vratim se kako gledaju. Idemo ljudi. Još 20 sekunde. A ne, da sam karambitom da udarim, nisam dobio damage. Evo go, back again. Ništa, gotova je runda. Da, najviše volim ovaj dan, sad ćete vidjeti. Ovo ga dovolim. To ga dovolim. To jeste Balkan Dance, to ja volim najviše te Balkan Dance koje smo napravili. Ne napravili, nego što je on napraviti te Balkan Dance jako pogotovo volim. Eto drugi dan sam čuti. Ja sam zaboravio armor jedan dužnost, a to jest ovaj. Dobro, imate od background, možete se poslušati. Čekaj, uzet ćemo AWP za ovo, AWP je jako dobro. Međutim, ja mislim da će biti sljedeći zombi. I također. Znači, pobedi samo 2 runde u Sand of Death, dok je ubi 20 radite zombija. Mi tratimo preko 12 ubistvo, radite znači 60% smo već uradili. Međutim, ja ću biti sljedeći zombi 100%. Ja, rak sam. Da sam imam speed. Gotta go fast.
Kako je to bilo brzina. Ovo je bilo jako dobro. Ja zoma padnem. Ja gledam nešto pucam i sarađe. Sad ću. Plan B stil. Ok, rip plan B stil. Rip, ne. Rip. Jetpack volim zombi ovog. Ja ovog zombi pogotovo volim zato što on ima specijalnu moć što jeste možda poleti, to koji pritisnete i on će kada si oksigijom da pada, ja mislim. Eto vidite baš to. To ste dobro, ne mislim da program da ne radi, znate. I imamo dve plave kutije koje beše daju vam helte, naravno, međutim ja sam sad iskoristio da mogu i zombi da iskoristiti da dobiti helte, možete primjeri vide dobiti helte. Ao, nakon puca tamo. Nakon puca. Ja sam da gledam da uvetim dobru pozu, sad vidim kada su igrače javljaju, ali da uvetim pozu dobro. Sad. Dobre, idemo. Da, također kad ubijem sa to, on dobit ću ja, ubio sam već toliko dobro. Meni pogotovo najboljih od mapa jest to i Deadlands, iako mi ta mapa pogotovo i naravno to je bila prava verzija Dread, međutim bila neka stara mapa koju ste pre mogli da igrate, međutim ja sam tu bogotovu mapu volio, međutim ja kad došli master reći sam tu bogotovo. Da, ja također isto planiram da snimam sa ostalim primjer, sa Breaking Botom snimamo nešto primjer, on ja zajedno i tako. I planiram sa ostalim drugarima primjer iz Reason to Die grupe koje ja sam trenutno i da pitamo pa radi igramo, planiram nešto. Ne, dođi vamo! Dođi vamo! Aho, šta bre? Nije mi sad ništa jasno za došte. Propucu tamo s ove strane nisi to je. Dobro, imamo. Idem svoj helter. Zašto da bude već, what the fuck? Dobre, idemo. Ja sam gledam koliko para imam. Ili D-Bucks, ne para, nego se zove D-Bucks. Da, D-Bucks se zove. Imate tako reći u Fortnite-u, V-Bucks od utradu, D-Bucks. Šta mene biješ u tom filmu sam? Ovo rip. Da najspješnije ovo najviše volim, najviše ovo radim. Vidim ovo. Ovo mi je najspješnije kada radim, to zombi, ja ne razumijem kako to ume. Međutim to je bilo update jako dobro, sigurno se. I tako. Au. Voli me. Sad, ubijemo zadnju litiju. What the fuck, to je... Kako vam bilo, već to mi jasno. Da, svaki put kad igram, stalno me ubija neko, da ne sam odahli kako, iz kog gledate kako, to je mi jasno. Pokušaj da poleti, skoči u vodu, bravo. Ja se pomislim, ja pogledam se tamo ispred nije iskočilo u vodu. Ne možete te ubije najnormalnije, brate, šta vam je. Evo, hoću pokušati poleti. Ajde, vidio da će uspjeti. I... Ništa, pao je vodu. Idemo. Ajmo, bar pokušati. Ajmo. 5, 4, 3, ubite! Ajde, ja ništa, GG! 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 Jebi ga, izgubili smo. U Deadroid. A naravno svi će Lost Business igri, šta će ovo? Čekaj, ja mogu da isto durim danas. A ne pokušam da ne pokušat. Ja to volim tendencije što volim da radim i tako sad. Evo. I ovo sve ću da uzmem jeste, to ću da uzmem kako da mi je, ali ne. Uzet ću akama malo da igram. Da, imate ovdje Christmas hat, to je novi i imate ovaj, tako to je bilo za prošli put za Božić update. Međutim, trenutno ne možete ga dobiti zato što je prošli Božić naravno i to stoji i opet sam zombi. Ja to me ne vidim. Znate ono fura, ja već hoću da budem zombi, znate ono hoću da budem malo survival, brate, igram već po 5 put zombi i naravno 10 se ja opet budem zombi. Tu najviše igrače zezi i to igrači ne mogu više da veruju onda polude odjednom.
I tako, to me najviše nervira i to. Da imate Spectate mod isto, jako dobro. On je prije bilo dato, međutim je prije bilo blokovan, međutim evo sad je kako treba. Ne vidio koliko već snimam, 15 minuta već snimam. Ništa, ja se odim ovu rundu pa ovdje ću završim zato što nemam vremena baš dovoljno. Ugle, begim go. Give me food, hoću pirko, ne pucaj, ne food. Ja pogotovo jetpack zombija najviše volim, zato što tu mi na OP zombi isto. A mogu s vami, ja gledam, ne mogu da s vami, jer ako zašto si to uradio. Daga. Ajde. Ok, mi smo sad da Rayton ima slab skok. Dođi, ima slab helte. Dođi vam, imaš slab helte, hoću da siram sam. Da, imaš slab helte. Šta me pucaš? Hoću da dobijem kill njegov. No ju. Dobre. Čekaj, molim. Nije mi jasno sad ništa gledao. Ili to? Vidi mi se moja ruka i kako je udara, nije mi jasno. Ajde. A, ne. Ubi policaca, sad ću im kaznim. Dođi glava. Bok je prvi put vidim da se desilo, to je tako i meni. Da, DB shotgun dobije jako dobro daje damage, znači ubije ruke s prve, a baš i mene. Ne mogu dobijem bar jetpack zombija, naprimjer, zato što jetpack mi je omiljeni. Dođe nam se da te hran, hoćeš da mi daš jet, da ti pojedem novu noge. Zašto ti ne dajem ti damage, eto. Daj mi hrane malo, hoću i jedan koncem ti. To, sad ti si sledeći. To mi nećeš nervira fora to. Ne, jako sam blizu odgubijem. Evo opet mi je odrao. Ajde. No. Dođi vam. Nećeš me. A šta ćeš sad bić? Dođi vam sad. Dođi. One, nije počeo. Ne, da, naravno nisam imao te pobjedno. To jetpack zombie. Ja ljudi pogotovo jetpack zombie obožavam zato što OP je također, brate, ubije igrača iz prve. Također ja tako ono pritisnem space da bi skočio u šamu. Sam mi preštera ja se nalazim dobro postoji da se toga tako sjeva. Evo primjer. Imrali sad. Uiii! Ubi jednog. Eto ljudi zašto ja volim zombije da igram jetpacka. To mi najbolje zato što ubije igrača iz prve. Dođi. Ne, please da ubijem, ne, ukravi kill. Bog zove mrsi skill. Ja sam ću primjer ovdje. Evo ubije ga, šana. Volim ovo. Dođi. Ne, ubijem opet. To je nerviraš, što mi to radiš, moram ti objasniti. O, ja ne moram da ćemo stići. Ovo što te tebi. Okej, ubiti nemam. Dođemo, hoću si igram s tobom. Ja bih volio jetpacka, najviše fora. I tako također planira, ja mislim da bi bilo cool ako bi dodao preko bot dodao on fora da ti možete da... A kako li bez ovog dođe na dobradan kill? Sve da broj 80 kill, on to bi se gradio 60 kill. Ništa, ja ovdje završam klip zato što ja sam završio se sad vrijeme, sad će biti evo kraj. Ništa, to je to, danas ste uživali, ostavite like, subscribe se kanal, počnite još ovih videa da igramo i lajkujte i šerajte video da bi mogli bar da dođem do 30 subscribera. I također mnogo hvala još jednom što me pratite na kanal za ovih jako mnogo dana, koliko i mjesecima mislim, smo došli do 26 subscribera i to je jako bilo zanimljivo što sam uspio toliko da dođem. I ništa ljudi, mnogo hvala i mislim da vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!